tariki 9 Nzeri 2024 nibwo ikinyamakuru Ingenzi newspaper cyageze mu karere ka Kirehe ahagororerwa inzererezi. Twashatse kumenya uko umucuruzi witwa Ndayambaje Celestin afunzwe. Ubwo twaganiraga na Ndayambaje Celestin yagize ati njyewe mfungiwe hano kubera umugabo witwa Karokora Wilson twagiranye amakimbirane avuye ku bucuruzi bw'imyaka y'ibishyimbo. Ndayambaje ati nararezwe kuri ribu ishyikiriza ubushinjacyaha, narabajijwe nyuma basanga nta mpamvu zo gukurikiranwa mfunzwe ndarekurwa, ahubwo bantegeka kuzajya nitaba buri wa gatanu wa buri cyumweru, ariko ubu ndafunzwe ntabwo mu buryo bwishe itegeko. Ikinyamakuru Ingenzi cyagize kiti duhe uko byatangiye kugira ngo ufungwe. Ndayambaje nawe yarasubije ati aho ducururiza tugura imyaka yeze, nyuma haje kuba ikibazo cyazanwe na Karokora Wilson, niwe nyirabayazana w'ibibazo byose. Umushinjacyaha arandekura antegeka kuzajya nitaba buri wa gatanu. Ingenzi yongeye iti hano ufungiwe wahageze ute? Ndayambaje yasubije ati nari iwanjye mu rugo mbona haje uyobora akagari ka Kabuga n'uyu uyobora polisi baramfata bangeza hano. Ingenzi yarongeye iti wafashwe uregwa iki? Ndayambaje nawe asubiza ati nafashwe banshinja ko ngura ibishyimbo ku buryo buvujijwe. Ingenzi yarongeye ati hano ufungiwe ubuzima bwifashe gute? Ndayambaje nawe agira ati hano turiho nabi, turakubitwa ntiturya. Ingenzi iti nanone ni iki wasaba inzego z'ubuyobozi zitandukanye? Ndayambaje arasubiza ati icyo nsaba nuko narenganurwa kuko mu murenge wa Musaza ntuye kugeza mu kagari ka Kabuga no mu mudugudu wa Kabuga ntuye ntawe tugirana ikibazo, nta nuzi ko jewe niba nkuko Karokora Wilson abikwirakwiza. Inzego ni zindenganure kuko kuba mfunganwe n'inzererezi birababaje. Nakoze muri komisiyo y'amatora, ubuyobozi nibukurikirane Karokora Wilson kuko ahohotera abaturage, urugero nka Kambanda Tarisisi Samuel yagiye abafungisha. Umwe mu bo mu nzego zo mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Musaza mu karere ka Kirehe tuganira yanze ko twatangaza amazina ye, ariko yagize ati ni gute Ndayambaje Celestin wari mu nyangamugayo z'amatora yahinduka inzererezi? Ibi rero nibyo birenganya umuturage, warenganye biragoye kumugorora kuko abafite intimba nyinshi. Iyi ni Ingenzi TV, muracyari kumwe nanjye Spidio Habimana. Ubwo twahawe amakuru kwifungwa rya Ndayambaje Celestin tariki 21 Kanama 2024 nibwo hasakaye inkuru ko inyuma y'urugo rwe habonetse ibishyimbo byahanyanyagiye. Nibwo bahamagaje Ndayambaje ku biro by'akagari ka Kabuga. Ndayambaje akigera yabajijwe by'ibyo bishyimbo, we abasubiza ko atabizi. Ndayambaje we yabwiye abayobozi ko nta bishyimbo yaguze. Ubwo hari kuwa kabiri tariki 22 Kanama 2024 nibwo Ndayambaje yabonye convocation ya ribu ikorera mu murenge wa Kigarama. Abukeye kuwa gatatu tariki 23 Kanama 2024 yaritabye ahita afungwa. Kuwa kane tariki 24 Kanama 2024 nibwo yagejejwe ku rwego rw'ubushinjacyaha ku karere ka Kirehe. Kuwa gatanu tariki 25 Kanama 2024 nibwo Ndayambaje Celestin yarekuwe. Ubwo hari kuwa gatandatu tariki 3 Nzeri 2024 saa 9 zishyira saa 10 nibwo gitifu w'akagari ka Kabuga, abakora irondo, komanda wa polisi, abasirikari bambitse amapingu, Ndayambaje Celestin atwarwa ku kigo cy'inzererezi. Kugeza n'ubu twagerageje gushaka Karokora Wilson ngo tumubaze ku makuru amuvugwaho, ntitwabasha kumubona. Nazaboneka akagira icyo atangaza kubimuvugwaho tuzabibatangariza. Ni Ingenzi TV, muracyari kumwe nanjye Spidio Habimana. Twagerageje kandi gushaka perezida wa njyanama y'akarere ka Kirehe. Ikinyamakuru Ingenzi newspaper ndetse na ingenzinyayo.com twabajije uyu perezida wa njyanama, tumwandikira tugira tuti nyakubahwa perezida wa njyanama y'akarere ka Kirehe. Ikinyamakuru Ingenzi newspaper na ingenzinyayo.com tubandikiye kugira ngo tubabaze amakuru agendanye n'uburyo umuturage afungirwa mu kigo cy'inzererezi. Perezida wa njyanama y'akarere ka Kirehe yanze kugira icyo atangaza. Mu karere ka Kirehe ntibajya batanga amakuru kuko na Mukandayisenga Janvier ufite ikigo kigororerwamo inzererezi yanze kugira icyo atangaza ku butumwa bwose twamuhaye. Aho twagize tuti ubuyobozi bw'ikinyamakuru Ingenzi newspaper na ingenzinyayo.com twifuje kubabaza amakuru agendanye n'imikorere y'ikigo cy'inzererezi mu karere ka Kirehe mubereye umuyobozi, kuko inzego zose zitandukanye z'ubuyobozi zikorera mu karere ka Kirehe zadutangarije ko biri mu nshingano zawe. Tumubaza tuti umuturage ujyanwa muri kiriya kigo
ntuba yakoze iki? Ese umuturage ufite urugo yubatse, afite icyo akora, acuruza, akora imirimo imutunze n'umuryango we, atanga imisoro, atwarwa muri kiriya kigo cy'inzererezi hashingiwe kuri iri tegeko, cyangwa niba hari n'amabwiriza mwaduha ishusho yayo? Itegeko rinyemerera guhabwa amakuru nk'uko nawe rikwemerera gutangazwaho inkuru uhawe umwanya mu bigukekwaho. Uku rero niko twabajije uyu Madame Janvier. Icyakora ariko uyu muyobozi ntacyo yigeze atangariza ibi binyamakuru, mu gihe abaturage bo mu karere ka Kirehe bakomeje kwinubira imikorere mibi y'uko bafungishwa n'uwo bagiranye ikibazo. Umwe ku wundi mu batuye akarere ka Kirehe barasaba ko mbere y'uko bajyanwa muri Munyumvishirize hajya habanza gukorwa iperereza ku myitwarire y'uwo batwarayo. Umunsi inzego z'ubuyobozi zo mu karere ka Kirehe zizagira icyo zitangaza tuzakibagezaho. Reka romba shimire, iyi ni Ingenzi TV, naho ngende Spiridio Habimana.